mayam ngasidi khoi pungdon je abadi container amada thaba matam gamla do orju grow bag ta thaba matam da fajana panbi je fajana hawal laga mahei fajana pannabagi matang da kari kari tawgani habadi seba karam maina tawgani har karam har sinagani habadi matang da punna khangminarasi han boina thaba matam da important oi base soil mixture si important oi ko aina sida ni semda doi je sigi pungdon panbi ji sigi grow bag si sindok toi ne ba ado han boina semda doi je sigi leibak sina 50% do main laurani aduga sigi wise na 30% aduga compost se 20% ne ba sigi mixture si yam important oi ko aduga atopa hapsa doi je aigi oina yam maru oina important oi ba si bone meal je aigi oina di yamna important oi bone meal gi function je aduki mati yame maru oina khara hairabada khoi gi bone meal je npk gi mayai da lariba p du ne ba magi function ji phosphorus ne ko magi function ji kano ne habadi mara fajana chathanba adadi lei salaga mahei olhanbado adu pawgi stage ta mana tawrina atopa yam magi function macha yam lai ko overall growth adu tar jo aina haje je main oina mara fajana chathanba adadi mahei lei sala matunda mahei olhanbado adu pawgi stage ta bone meal na tawrine ba aduga sigi adugi matunda sigi potash meal hairije sigi potash se sumaina lai ne to si maru granules maungda sina ke du ne ba npk gi ke do last ki ahum su bai ke do sigi function jina sigi bone meal lai sala laga mahei olakpa adu baw gi stage town se sina mu mahei jo sawrokpa adai mahau lehanba quality yahanba tare adu baw gi stage ta mapung phana chawhanba mahau lehanba thumba ne hena thumman sinba organe hena silanba adu da mana tawdoi ba potassium adu magi so dum yame mathau adu aina haijari ji khara khakta ba adu amuka mu sigi ani je sigi bone meal je yam tang hai bane ba kilo da sani chamyang kai chani pi hai bane adu sigi ai ji kai de lawje ge matam da rose garden yem bam rose garden de lawri ni kilo da 80 khakta ne adu si moigi picket lai ba chani pi ba chamyang kai pi ba do aduga sigi 80 pi ba siga kaim khenaba lai tamne ko cham manana function cham manana tawbane adu sigi akoin thambi matam na session thambado makhum adu sigi bone meal je phadana cherang na kisilaga phadana thamma matam da 2 to 3 years thamba yabane ko phadana packing phadana thamba makhum hangdabido ko hangdabido nungsi changhandabido phadana adu cool and dry press thamgadaba abadi chotaba aduga kano kangba dai ing lauba mafam da thamgadaba nungsa tare nungsa da saba yam saba mafam da di thambigano adu sigi potash meal je karai dei lauge matam da si changelon camera ifco thai je ifco urban garden hai bane ba si je facebook ta thiban tam thopune go sidai lauba da facebook dai laubane da chingnabi ganu go moi company oina chauna leijari ne ade facebook ki khuthang da yolapai wada ne ba adum phajana lakpane si amakak lauba matam da mrp da 220 thaba je hoi aina laugi matam da picket 10 laugi ba 900 gram ne picket amada adugan da lising amaga chama khara da chinge ba picket 10 lauba matam da ado amakak lauba matam da di yam tang bane ba punna lauraga di paisa do khongdarak bane ba ado si hujik sumaina lebak si topa matam da bone meal ji aina thada jori baje 12 inch ki ne ba si je 12 by 12 wang bu 12 pak bu 12 ne ba sidai sida bone meal da kayam half kani ba matam da 50% gi chang da ne adum chi topa da dum haping ga daw ne 50 gram 50 gram ai ba 50 gram dam asi sigi massage 50 gram la sigi massage 50 ai on na bam lai gi so je 10 gram gi ne ba sida 10 gram me da thai je ubre 10 gram sei jina sum on ba da sigi dispo glass massage manga du mai na challe ba 50 gram ado ga sigi potash di yam hap taw na te 20 gamla 12 inch ki sida ani dang ne 20 gram dang sumaina topra ado sigi bone meal je moi ani sidi 6 months gap la ga happy ogot punna yam toina happy runo
fajana tola down hoi sigi gamla do su sigi ising chatna ba khutli je si fajana yawan ba darka hoi ko si ising fajana chatna ba ne Ising tungsinba fattaba. sigi pungdon je aina ear layering tawrga semki bane ba si pungdon je manung da ping oi ba du ne kelai ti pungdon ga haina ba do mara fajan chalami je pali bane na mara je lengbi roi ge to pali bane Somda khar jin gada. sida chabe aina na sai hamba gamla da lei jaramba lebaki size kanu do Level. yam hena thongka peru nu go sida adu hunje sigi hunje har fajana har khri baje sigi matung dai di tha ani natraga ahum ni matung dagi compost mo happy ba yare ba organic oi ba compost adi vermi compost ogera santhi gi compost ogera ado ai yo ina di ai ni isana semda ba liquid fertilizer do ado anam bana 3 months ki matung dagi 1 month ka laga sina doine ba ado sida mu sum santhi oina sum hapjilak podo sum hengat podo si thonggalak podo nungai tabagi organic liquid fertilizer do oina saijarak toine ba ado aduga si hunjik loibaga Sing chaidoba. sing sai doine ba yo soil je yamna important oi ko si sing sai ba jara jara chatkani ba fajana chen thungna de sai biyo ado sigi hunjik ising je sai khra matungda kona de amuk sai ge herakan de to somda uchage sigi top soil jida sumaina khut tangani gi chang thinjila yengaga si choli bo si kang ko stage gi chai ba yadoine ba adumaina ising je ado thamba matamda si fajana honge herga di thambiba matamda hojik si panbi je fajana lakpanena nungsada dum fajana thamkibada yarni ko maruaina hai umba tharpa matamda kano yam dabada pung taruk phaudi fajana nungsa phuan bigadaune ba natta nungsa phu dagadi aina fajana nasa har mayam hapa gasu nungsa fajana phangdragadi fajana paloi ba adi pali ba hai du ju fajana thumba ngamoi ba aduna nungsa si apna important oye ba aduga si fajana masaji fajana punghal fajana gamla da thabadadi pungaga fajana leibadu pambagidama sumaina masa mayai hangal laga sum matai matai chathori se si mayai hang masina kari kana ge matamda nungsin nungsa fajana changna baneba solom dai laga solom dai any jaga am dai lakoda nungsin nungsa fajana chang masina kari kana han ge matamda kugi laina tin ta bai chang han da haleba urum moina langsin leiba mafam de tin yam tagan baneba duni kakpagi akogi sigi pruning tawbase summer da tawba yai winter da tawba yai ado matam du yorkanda ai tawba du charke hunje haibe tawbagi niyom do ma haibe taksaram geba sigi tawgrije si taw sumaina to sing sida kakra tungda si ani chom halije sumaina chom haline habadi kakpa matamda sigi mana chomi je amma ani ahum mari natra ahum da kakpi sumai kakkan da si ani chomakani ba sumaina sigi prun tawai kana ba ja khogi pungdon da di ariba masa sumba masa ariba je sida mahei pa loiba si prun taw thokra kan da anoba growth laiba do growth laiba masa du da loi pan gani ba akoi sigi sumaina sigi to sida sumaina kaksa kan da si anoba la kan da sida mung pa lai ni si sumaina anoba la ko da palak toine ba sumaina kakra kan da adu sigi sumaina kakta bi da tham kan da sang ingani ba sang ila maton da palakani ba maton da pal sigi sai maton palak ba matam da si nopthara ni ba sida kakta thi ta ga di si lingak toine ba
시기 또 하나 깎기베지 용 시리 차이다 아야 하마 까우다바기 얌 상나 판기베시 얌 갭 레리네고 까 엄마가디 시다 깎hat크람네나 또시 마사제 링감네나 시 뿡돈지 빨라빠 마tamda 마사제 그죠 아까이브 레이러로이보 아도 프루닝 tawbase kano sumaina masa kakpagi sembagi kakpadadi summer da nata winter da tawbigadam nigo adu natabida akhoi masa pamdaba tin tarakpa masa gumba tekpu yawba adumbadudi adum anytime da lothokpiyoba akhoi tekpaji kari tawjage tiega soga leibaji tin tabaneba adumbadudi adum anytime matam da lothokpiyoba aduga hariba fajana semakpai jidi summer da nataga winter da adu matam du yorkan ai fajana uchage aduga har hapagi matang da hoi har hapaje organic ki oi bakhak te hapiyo go chemical oina hapaga di gamla da di space to pay open in chemical hapsin ma tab da panbi da sok pane ba aduna organic ki oi bakhak te sina biyo go organic ki lei ba har any har happy ba yai go adu happy ba matam da har je compost vermi compost oina hapse ke su ya adedi kano na santigi compost na hap ke jaya ba aina anaba sinabadi santigi compost ka isana semjaba kitchen waste liquid fertilizer dam chaw sema thambado ado dum sinai ba tha amamam kan ka laga hap da bane ba ado sigi sumaina laiba sida santi adum hapsilaga ju wangkhat le dana wangkhalak paduna nungai tabagi tha kan ka laga liquid fertilizer do oina use to doine ba ado aigi oina di liquid fertilizer yam sina jare aina semjabado दुमैना हार याम हापसिन बसे आइना 1 month gap का लो हरिजे याम हापसिन लगसु कंटेनर दि स्पेस तो पिलक पनेना हार याम लगसु पानबी द सोक पनेबो अदो पानबी द सोक पसि हार हेमले हरगा दि पानबी द मना खुजि लपुगुम्बा अखोगी नुंसा द फंगन द याम सिदबदो अदुमैना सिरकनिबो अदु हार हेले हरगा दि इसिंग नै याम हाइजिलगा तोइन हाइजिलगा हार दो kano tau hangiba yaigo chumdhangiba adu oirgasu karida ising yam cholaga marada karida solake ganda marada ising atum chole ragadi amu root road thoreba ati kokphai suja kajillaga maradu tin tajillaga panbi do sibagi chang am wangeba aduna har hen baje kanada ba ngaktaneba aduna har je compost santi compost hunjiki aina hapsaki ba bone meal ga potash ka dudi 6 months gap layer happy hunji october ne bai hunji kano same rije october sida half ki ba ma yare duga 6 month gap layer ga april na ma half ki bai adumana half yare adu kano gum ba compost sidi go any vermi compost adai di kitchen waste compost santi compost sidi hunji aigi sidi tha ahum digi kasi tha ahum mathangi january february dai ma hapa haudoine adumaina adudagi tha amamam layer hapsa doineba adumaina adum chang naina adum hapiyo ising chai badumaga ising chai basijo yam important ne hunjikta haijekibdo ising yam na henmalaga ju cholaga leiraga ju root road thorokpodo kophai su jam mara kasila sibdo aduna sigi top layer je khaga kangapun sa haijekibdo 2 inch kumba thinjilai top layer si kangakan ising adum chai ising chai matamda yam phajana chai bi mara ising chai ganda makha da thorokpodo adugi stage phauda chai bi yoba adu maina adum phajana maintain tawba matamda aduga gamla da thabagi da makta oiraga di akoina kanu je pungdon je kari khanjagani haba matam nazari dai laiba matamda grafted natraga year layering khanbiyogo abadi marudai thabo oiraga di sumaina thuna palakpaje panba ngamoiba si grafted neba sigi area sida sammi neba adu sigi jina year layering neba sida aina semjabane si tha taret complete farm ne sina tha taru complete farm ne sina urem bam rose garden ne laigibin to si year layering to we sina tha taru ho si masa da mara thoalaga kano taw tha doine grafted sina panbi ahoba da masa samba aduga year layering sina adum hauriba masa sida mara thoalaga thadok toineba adu sumaina aduga amana akhoi sigi 12 inch gamla da na grow bag ta thari baje si kamain tawne ba matam da sigi thari ba gamla si sigi panbi sina chahi ani pha pa na ahum pha pa matam da gamla khara chaw ba da sinbi ki ba natraga na si gamla si da dum thamge heraga di kano da root si sumaina madak ta prun to bai ta root check ka aga lebak la house sinbi raga
ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯅꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯁꯤ ꯒꯝꯂꯥ ꯃꯆꯥ 12 ꯏꯟꯆꯇ ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯆꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ 16 ꯏꯟꯆꯀꯤ ꯒꯝꯂꯥꯗ ꯑꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ 20ꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯗꯔꯝ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨ 16ꯗꯩꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯣ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯃꯍꯩ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ 12ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯎꯗꯤ 2-3 ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯒꯝꯂꯥ 16x16ꯗ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯣꯏꯜ ꯃꯤꯛꯆꯔ ꯒꯝꯂꯥ ꯆꯣꯏꯁ ꯐꯖꯅ ꯒꯝꯂꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 12 ꯏꯟꯆꯇꯒꯤ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯆꯥꯎꯔꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ 12ꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯔ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯤꯆꯟ ꯋꯦꯁ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯊꯥ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯞꯆꯈꯤꯕ ꯕꯣꯟ ꯃꯤꯜꯒ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ 6 ꯃꯟꯁ ꯒꯦꯞ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯍꯥꯞꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯨꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯝꯃꯔꯗ ꯋꯤꯟꯇꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯨꯅꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯞ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯕꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ